Yesu ashimwe. Jewe nagomba gushimira nawe nongera nshima ibintu bibiri. Jewe ku munsi wa mbere nari mfitana ariko bubaka inzu. Hanyuma abahungu bari aho babiri kandi bingufu baterura igiti bari bagiye guca. Hari akana gatoyi gafite imyaka 2 bavuga ati murabise kugira ngo tuba kijyane hasi. Ako kana karasimba nyina aragasiga akagenda kamukurikira baca bagikubita hasi. Se igafata kwizosi. Kandi igiti kinini n'ukuri kitanga abantu bazitangira murarize. Ako kana kagakubita amazuru hasi. Abantu baravuga ati none arapfuye iza hakaragoye umwana w'abandi. Hanyuma twari kumwe n'abadamu n'abantu benshi cyane ndasenga Imana aravuga ati nukuri Imana nahawe. Haheze umwanya turagaterura tukajyana kwa muganga. Tujye kwa muganga madamu baragenda mu nyuma nanjye ngenda mu nyuma kugira ngo ngende turajyana n'abatumika muri medese nje Imana kaje ko madamu afite umwana mutoye. Hanyuma ukana mu mwanya tuje kwa muganga bacavuga ngo akana karakomeye. Baravuga ati none umwana yakunze umwana arakomeye. Umwana yakunze umwana arakomeye. Nyina wiwe aranga kubyemera. Ngo muje no mu radio baranga. Ngo umwana arakomeye ngo mujana muhira ngo fata umunyu ngo mumukande ngo kuguru ngo kubera ngo niba yababaye. Yesu ashimwe. Amen. Nukuri cyo naratangaye ndavuga ati nukuri Imana iriho hano abantu basenga mukomeze gusenga. Sawa. Yesu ashimwe. Icyakabiri nahisanzwe ngwaye ukuguru ndamaze nk'umwaka wose narakomeze igikomere kinini. Naje ngaha baransengera nimaze nk'amezi 2 ntiyoga kubera icyo gikomere ko sinashobora guhagarara. Ngubu ndashima Imana ndamaze nk'amezi 2 nyene nsengera ngaha none ubu ndatambuka kandi ndabona ko ndiko ndakira Imana ishimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Anje naraje gusenga ngaha ari nabitekereje no kwinjira mu baganga nifuza cyane sinovuga imyaka maze njya mu baganga ariko byari byaranze. Ubwo Yesu ashimwe no kuva nzangaha naciye ntangura kumva gahewe mu nyuma n'abandanya nza narakize Imana ishimwe. Ukomera amashi Imana Yesu. Amen. Ndashima Imana ari ngo mugongo ndiko ndariba ko gatanu nzanga ndasenga ndabwira Imana nshaka umugongo. Ubu rero warakize. Ndashaka muhira nahigo nibere amashira kwashekana mu amunyu kemva cyangwa bagurisha bakanisha kwiberesha ndakira Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Tukiza bihari naho ga umuntu abantu bose babibanzi n'abagenda ripikiri unaika. Wahoze ndabikiri. Ubu ndatambuka ntabwo nagise. Iya ha. Ikindi cya kabiri kwa mbere zenga ari fuso. Twaratembagaye ifuso idepo mu mwogo. Itembagaye umukozi wanje yaguma afashe ukuguru kwanje. Tuvuye hasi turabyuka imodokari mu nyuma ndasubira igarurira abantu dufate urwaruka tungana barambwira fuso yiwanje irabyuka ibyutse ndasubira ndapakira ndongera yari yatembaga siko mararika wari pampasi mu nyuma ndasubira twujuje ndasubira nduzutse umukozi ndingira umutima wanjye nakwaye ndagenda ahantu kubyatsi ndajyaho ndasinzira ndasenga senze umuntu umwe arambwira imodoka ndayisubiremo ndavuga iyi modoka sindayisubira umukozi ndamuha amahera ni wewe aba ugenda tugiye je ngo marica nyene ndabwira abahungu baramba ariko barekagira ni wewe mugumenga tubize ko barenganye agasohoka hamwe barasubira barenganye nza mbona iguye pfo mu mwonga iguye pfo babantu kubakurayo baciye muri karabiri bose barakize itemvye ubugira kangahe kabiri jewe ikintu nobafasha muzengere ikintu wo gusaba tugusengere musengere kugira Imana ikora iki ikugumize mu buntu bw'Imana n'ubundi Imana yarakoze imodoka yatemvye kabiri uratabagwa wahora uri kimuga none warakize aho niho tira haleluya haleluya amen.